Aj moramo lupati? Ne. Koliko je pa stara to? 50 je rekel tale. Pa ne upam. Te bo z nama pobrala. Ja, veš, kako to žvere. Mene doma, jaz imam doma vodne. A veš, kako to ugrizne? Ne, Lejo, prasičko hudičevo, čakaj, daj. Samo mi dve zmelne, daj. Skopas. Ne že meni. Sej, veš, kaj je važno, da ti ga not ne... Malo težko. Dobrve, lej. Čakaj, da bom pomagala. Ups. Vidiš? Čakaj malo. Kje so kakšne baterijke? Kaj je to dobro vedeti? Fingers. Ujoj, tega je pa kar strah.